matubtubong ko jarito mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ako na yung tumawag ka niya ngot na ka maapan hakapot suara hindi milkato tanyo kahinapusan pangadyan guro tanyo dakula timamatsim pangadyan niya sa taas-taas Damascus Syria al Ustaz Mujahid Abdul Rauf tuwan ini karito insini pangkatan ulama mga kahulungan sa Allah ta'ala muna-muna ina niya bihan ini guru ama niya bihan guru bukun haja long tahap guru yang mak niya sumawat long tabihan na ini dengan hatumpukan si mga tao patay sahih ikatu apo niya rin kanina niya bihan alim na pag-ubos ama unin mga daw sa Julkipli na alim member sabilan mo tadi kali ko to nah sila na inimbita si Rasul al ulama warasatul anbiya ganti sing kana nabi dia inumoto siya ko sing bahiw ni ibadat na an-najr ila wajhil alim ibadah nasa bang isang sadang alim pagdato madili na maghilo ni kay ngatan bihang magpalikero ay ulama ud dunya may rasul na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن ثم أما بعد معاشر الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسنيها كتقبل سين pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala
salawat iwan salam panabi pilihan junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wala kialimatahan in bulan Ramadan ulang maglabi aun nahang po adlaw in pagpuasan na to. Murah-murahan bangman miyakbul sinallahu subhanahu wa ta'ala in katan amal ibadat na to halaw man simbulan Ramadan sarta ikalukis ingan na to dahin ha mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala amu in mahardika unya dahin ha pinarka jahannam. شهر رمضان شهر التغيير. In bulan Ramadan bulan hipagpipinda singkahala. Hipag-iig sinaada as-sayyi'ah amuin mga addat lakutabiat bukod maray. Pag-iig sin takabbur, pag-iig sin hasad, iggil iwan sin jangki. In bulan Ramadan, bulan hipagpipinda. In mangi pindahon pamarayaw. In asal marayaw, maun paamuin labi na indayaw niya. Bang mo panduhahan in kahalan sing kita niyo habulan Ramadan dahil naman haamuin katagna sin pagpuasa na to napinda na in kahalan in pag-inom makan wala kita niyo nabiyak sa magsahur. Biyak sa kita niyo sinamoy pagtangon simbahan sa riyaon mag-breakfast. Magtangka sin uhaw iwan sin hapdi. Mag-iftar, magbuka. Sambil in kabiyaksahan amu inhiyalal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala suukan mo haadlaw sin Ramadan in yadto di mo siya mahinang hati niya mataulin na pinda mga jamaah mga bukun hakin hawawaran na to in pagpinda sambil in hataas sin langit biyaitaan kita ni Husin Rasul sallallahu alaihi wasallam إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Bang dumatong na yung bulan Ramadan in kari asali tambul in lawang sulha. Bang dumatong yung bulan Ramadan ipaukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sulha. Wa khulliqat abwabul jahim in lawang narka hipapatambul sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan wa suffidat maradatu syayatin iban papahukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga syaitan amuin makusog manasat haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in inikatan alamat iban simpasya
Sin in bulan Ramadan, bulan hipagpipinda, sing kahalan. Hambuok na yung mga subay tapindahon, dahin hamuin, wala kimuddan, amo na in pagpahil-pahil ha pag-ibadat. Labiluba na to, amo in punto kan sim pag-ibadat, amo na in sambahaya. Kamatauran dahil habang sa muslimin, giyagaan-gaan nila yung parakala sa bahaya. Awla na tuod in salatul fajr, amoy sambahayang fajr. Kakitaan mo yung hambuk muslim, timuto na isin zuhur, hawak to niya. Timuto na isin asar, hawak to niya. Timuto na isin maghrib, hawak to niya. Timuto na isin isya, hawak to niya. Sumakawa pagdatong sin waktu fajar, kakitaan mo bukun na hawak to niya, kamaumuhan, lisag walo lisag siya min fajar ni. Ini sakit dakulang. Di ini manjari pasaran simbariman. Gaan-gaanon niyalong ni asal na magsambahayang da kusin malisag walo. Tawakan lisag siyang. Naon kayo manan pa rin habang sa muslimin tabiya na kuma. In pagfajar niya sumay na amhambok adlaw, kadaan niya rakuman. In inibala na kulang. Suwayta pindahan iban iyon inaddat biha ini mga jama'a barhurmat. Karena in waktu fajar dain ha mga sahalga waktu amu insiyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Qur'an. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr wa layalin ashr. Sapahan ko farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu fajar. In Allah subhanahu wa ta'ala bang sumapa tanda sininsiyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pakaradyaan dakula. Bang siyapahan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil waktu fajar siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mataud manusya nalulugi ha waktu fajar. Muna-muna na yung ginhawakan. Bang bukon na mula ang Ramadan, dahil doon na tumag na yung sakit, magpahil-pahil. Aun na magfajar ni sag-unom, aun na magfajar ni sag-pito, aun na magfajar ni sag-walo. Aun na magfajar po asin buhor na, ikaba. Dahil ini, addat, tabiat na kuman addat si munafiqin. In Allah subhanahu wa ta'ala, diaknya kita ni halom sa Quran, papahalgaan ka to taning katan waktu sambahayang fardu awla na to din waktu fajar kiandi sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu fajar hasupaya kahatihan na to inyaon palabihon ka to sin Allah ta'ala yung panghalga kaniya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran, قال الله تعالى حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات parihalaan yung sambahayang 5 waktu والصلاة الوسطى labiluwa na yung sambahayang wusta parihalaan yun ito. Wala isang bahayang musta. Isang bahayang musta bil khilafan sin mga ulama.
Inagising kayo ng mga ulama in salatul wusta amo ng salatul asr. Sambahayang asr. Sa aunding ha mga ulama in nagkabtang in salatul wusta amo ng waktu fajar. Bang mupandukahan in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kiandi sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang fajar daing hakataan amo in papaayaran kato tanyo manunjuki sinin waktu sambahayang fajar nakahidda daing haamuin kaywanan waktu. In pagsambahayang fajar malagguin kalabbihan bang sadya kihatihan simbar iman bang sadya kaya pangadjian niya nabassa niya in baita sin junjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakalabbian sin fajar labi luba na to damo in sambahayang fajar bar jama'ah masjid hakausukan in kababaihan in bahay nila in bilik nila munad di masjid nila at ini akad din kabtangan ini hakababaihan sa in sila habay hawak po sinamo in fajar bang nila hitunay in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith hakalabyan si sambahayang fajar bar jama'ah masjid قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي فلا يطلبنكم الله من ذمته أو بشيء من ذمته فإنه من يطلبه يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة حسيوسيو إن سمنبه ينفجر بر جماعة مسجد بر جماعة إذن سيد إمام بقول سبسي دمتون مسجد سمنبه ينفجر bisag ulumna atawakan jamaah hikar walala in pagyanong sin hadith amin makaarad kaw sumambahayang bar jamaah iban sin imam uning karayawan qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fahuwa fi dhimmati Allah hatta yumsi in man siya makasambahayang fajar bar jamaah masjid fahuwa fi dhimmati Allah in tauyan halom siya likusan sin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala halom siya likusan sin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dumagpak kay mo gawa-gawa manusia wayroon dumatong kay mo wang hirul sin Allah subhanahu wa ta'ala kamumulahan karna in manusia si mambahayang fajar ha masjid bar jamaah iyantasan na kami sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamarihala itukbal kami pasando nga way lumingkat sing karuhi way sumannang gumawa ka rin ha masjid puas mo si mambahayang fajar ubos mo ng zikr pa Allah subhanahu wa ta'ala himunnakon kaw pagwa mo rin haamo in masjid yaon halom ko pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala papagsangsaon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga malaikat magjaga kayo jagahan ko rin hakatan kamumulahan siru na kamumulahan amuin tarkadjot dumatong atawakan kamumulahan ya anyam kayo mo sin kuntara mabungsi kayo Allahu Akbar wayroon liningkat sing kabigbihain pagsangsaon ka ko sin Allah ta'ala yung malaika ang mga malaika aun ding ha mga malaika hinang nila magjaga sadya ha mga bariman magparihala hisiyuin amuin hipaparihala kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala jagahan nila
biasin nasabot ha ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala aming pagyanon wal mu'aqqibat aming mga malaika al mu'aqqibat yahfazunahu min amrillah aming mga malaikat miyumurul-murul ha mga bariman tampal patu tampal palawahawnahan paamo intaykod nila jimajaga isin pagjagahan nila amoy mano siya simambayang fajar barjama'a masjid hangkanda dakula sa ining kaluhian simano siya subhanallah piagganti ni mbay ha masjid atawa kang piagganti ni masjid habay niya yaon siya nagdaraos iban si masjid sumambayang isa sumambayang pagduog niya simbang as-salatu khayrum minan nawm mag-us-us na umail sumambayang sa habay masjid yaon daharay simbay niya subhanallah imano siya yadto naluhi nabiyag diin na hindi magsasambayang fajar ni sagsiyam na mauro na yung kaluhian niya subhanallah he General Bato mo yung nagdakan injenjit niya ka to protection 24 hours sa kung kunang tubunan in hadithin injenjit ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala injimanjit in pag-ayad niya kay mo in pagjaga niya kay mo daing hakamumulahan daing sinwaktu fajar sambil kau matu mamut kau dumagpak pabay pirungon mo na yung mata mo makatug na kau in pagjaga kay mo sinallahu ta'ala masih isma'il al-hadith mundungan na ito yung hadith ang pinhadith hadithun sahih hariwayat sin imamu muslim fi a'la darajat as-sihha fahuwa fi zimmatillah hatta yumsi halom siya pamarihala sinallahu ta'ala sahingga siya sambil siya matug sindu habay-habay na pula amuining subay amalan simbariman habay-habay Allah Ta'ala naghindok ka to Rasulullah nagpusa ka to sin habay-habay inakaw maghajat maglibod sininda kini sabaran mo at tawakan maghunghung magkatan uy paghunghung parihalasan dyan salatul fajr babae nang wala ko na kumakat pa masjid bahay mo bangman awal waktu tunaya maka dakaw singkarayawan namin masagot tayo ni inayad kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala min tao magsasambayang fajar bar jama'a siyunuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadithin aghiniya fala yatlubannakum Allah min zimmatihi bishay ibut kanyo ayaw niyo halipuluha ayaw kamutod mang liulakan haipon amon piyari hala na mo yatasan na mo pamarihala sa kalikaunon niyo isab jullaon niyo atawakan daruha kaon niyo puhingaon nin manusya piyari hala na mo imot ka niyo ayaw niyo to dyan hinanga Allah Ta'ala nagbayta nagpaanib haming bariman walisin Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah sambahayang fajar barjama'a masjid imot ka niyo ayaw niyo to dyan tangko ka mayta fa innahu man yatlubhu min zimmatihi yudrik hisiyusin manusya amuin tangkoon niya puhingaon ni piyarihala sin Allah Ta'ala marani magkuntara wa may yudrikhu yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam hisiyusin kuntarahon siya sin Allah Ta'ala natantutuod magkangi na siya karna himukmuk siya sin Allah Ta'ala papinar ka jahannam Allahu Akbar inlaggo sin karaywan sin fajar hapalon na to amoy timpalagnaan ang kumagdungog nasiha iban katas-katas mo hari mo na mahapalin hadith amin bahasa Arab desa umbul-umbulan mo laumuumbul hambo kalabbihan sin pagsambahayang fajar bar jama'a parihalaon ko sin Allah Ta'ala ubos nakaamin puti bihan in adab sin magdungog nasiha magdungog muhadara so yaw magtuoy sambat sin Imam Shafi'i rahimahullah al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu
In ilmo, sa panton binatang aming panhuton mo. Nabang mo siya na panhut, kyudan mo na, napana mo na, pialian na, nayaw mo po sa hari. Arakala kumusog, makapakoy na, sa hukot ay magtuloy. In ilmo, sa panton binatang aming pianhut mo, maadla. Bang mo yan to karungukan, magtuloy mo siya amuin, hisulat hakatas, bihanin adab si pagpangadji. Hikarwa, kalabyan si sambayang fajar. Nasabot na hadith حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح مسلم وأصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يا سلام. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم hisiyusiyun sumambahayang Aisha was Maghrib. Hisiyusiyun sumambahayang Isha barjama'aha masjid faka'annama qama nisfa al-layl in manu siya simambahayang Isha ha masjid iban sin imam in laggo sin karayawan na dawhat niya biya siya sin manu siya qama nisfa al-layl amun timahajjud hangtong asindu. Pinibet ako si nagtahajjud dahil Maghrib pamalisan ang utag doa. Way paghugna. Agtitindong si masambahayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilagdo sin karayawan sin sambahayang Isha barjama'aha masjid. Ang kanda jimak patin masuk pa masjid. Ang pembiya ka mo subhanallah masim pagmaso sa karna nakahutang malayo pa masjid. Ada po nin nakasuokin ba niya pa masjid timak pa yung manusia yan. Ang kanda hasaman nakauna hasaman si mga salafus salih ridwanullahi alayhim ajma'in bang magbibay imbay masuok pa masjid magsusungin halka sabab apas sin manusia padumauhat sin karayawan ini bukom sin saman bihaon ini nawayro na pagpikir sin taon masjid way masjid simbahan na imbi-imbitangan niya akil simbahan siya maghula wayro na biya mga paghatay simbahan ampay nakaulan amun apas ng urulon sin manusia bariman amunin masjid sabab sin mapula mo subhanallah misal sadya yung panagnaan kalabdian na sagot tahalam ko pamarihan na sin Allah ta'ala di kamayaran sisi ang kanda bulansang amoy makakaus bangaon atau bangway masjid halaw sing kauman mulagaw dan biar diin ko makapangutang masjid pag-ibadatan pagpukaran sing mga malaika karena in makapabangon masjid hakarna sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith man bana lillahi baytan hakayman ang riwaya man bana lillahi baytan walau kamifhas qata bana Allah lahu baytan fil jannah hisiyusin makapabangon masjid walau kamifhas qata misan siya biya dagbos biya laggo pukad manok qata dagbos biya sin mga pukad salang lago-lago niya ibarat sin misan sibi-sibi masjid na paawon mo na patindog mo hakarna sin Allah banallahu laka baytan fil jannah pabutungan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala pabangunan ko sin Allah ta'ala asna halaw sin sulka Allahu akbar man salla al-isha fi jama'ah isiyusin sumambahayang isha bar jama'ah masjid faka'annama qama nisfa al-layl biada siya sin nakatahajjud hangtunga sindum kapag tahajjuran niya taibin nagsambahayang fajar uloy sa min karayawan isma'il al-hadith
وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ isyusuy sabsab kasin Rasulullah in simambayang fajar barjama'a hamasjid iban sing imam فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهِ biyadas yasin amu intimindog katihabaan sindum ti matahajjud pa Allah Ta'ala. Yes. Biyada kau sin nagtahajjud dahil sin maghrib pa fajar. Lago sin karayawan sin sambayang fajar. Amin, piasaran sin kamatauran bangsa muslimi. Kakitaan mo yung masjid tawang waktu fajar nando. Mga tupa upat din hatay ko. Sinamunaon yung tatapahan to. Namunay waktu fajar. Sa matan, bangin manusia, wala nakatayng hug. Banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon makapajungkat kanya ding hakukulangan. Sawa mo rin makapinda kato. Puasin pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala bang aon ilmu tiyataw-taw na. Darumi insya Allah ta'ala konsumyo magsambayang na isang kita yung fajar. Ay utod kalupay mga hadith ini. Ang ganda bang aon mga pagnasihat biha ini. Us ka mo tuod pagtasjil mo yung pag-record sin mga patungtong. Inyad to hika amuin hikakusog ta. Sarabing kita ini bayang lupahon. Iban pag gahaon yung pangatayan ta. Bukumbiasin ang mga re-record mga cellphone mo. Bangid tumamot na in waktu rumayron na hinang mo dung-dung-gun. Kabalikan mo karunguan mo. Fadilan kalabyan sin fajar. May hinang mo ulansa. Naman mo inirik na isang pagdungun. Yung pagdungun mo na sadya mo in. Makatuhas pangatayan. Atawakan parakala pagdunya na sadyatan tutod kalupahan. Malihat ko rin ang parakala akhirah. Na in pagsambayang fajar mga jamaah, biyada kau labi indayaw ni rin sin pagtindog katihabaan sindum pagtahajjud lillahi ta'ala. Hangkanda misan pa yung pagtahajjud liyang kita sin syara tumahajjud sindum bangganta malipas ka tuwing fajar. Balikan ko. Pianglangan ka to sin syara in tumahajjud sindum sa pag-amot sin waktu fajar na tutub na ko. O niya manusia umatikat biya. Magpataod na kuman sin ibadat niya. Magbati sin mali sa kang putang dua sindum. Tahajjud sambil pamangalisag tutunga. Sa kaliring duman, puas niya tumahajjud, malisag tutunga na. Di niya nakakausanin karoon niya matug na. Kumaan naman tamahagmul, buhiyon na yung aircon niya marayaw, matug na. Subhanallah, bang siya magkatug na, misang maglinog, di na magkawati. Nayon ako magtahajjud. Ayun ako tumahajjud. Ang ko tumahajjud, tahajjud ka amo inlaw ta makaanggaan mo yung ganta di hikakalantang sin pagsambayang fajar masjid. Ang kanda hariwayat sin Imam Ahmad في المسند in Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hambuk adlaw si mambahayan si fajar ha masjid iftaqada Sulaiman ibn Abi Hathma. Pagubos niya si mambayang fajar ha masjid, liyawag din hambuk bariman ingan hi Sulaiman ibn Abi Hathma. In hadith musnad si Imam Ahmad. Sa kalirain doon man si ha masjid, liyawag din na lang ni Sulaiman. May talong niya ay sinangay liya magka-absent ng ha masjid sambahayang fajar. May tamihaon ni wala ko nakita hi Sulaiman ibn Abi Hathma. Nawayrong maka-jawab kan Umar. Kiyadto sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ina sin Sulaimani Sulaiman. Ya subun niya balik siya kung arakala man nasakit at tawakan ang udhur di mato. Nang sin Umar ya Sulaiman, ayna Sulaiman?
Hauno lang ni Sulaiman, wala ko lang nakita nagsambahyang fajar, ha masjid. Unin biya mga jimato. Inakisin Sulaiman, innahu bata yusalli fil layl faghalabathu aynah. Ya Amiral Mu'minin, naglagaw lang na kan Sulaiman, hangkan siya lang niya wala nakasambahyang fajar ha masjid. Singkawi ilaw niya, kiman siyang nagtahajjud. Na makami sa min siya udhur nagtahajjud, din kita mo ito udhur. Nag-Facebook, kan na wala nakasambahyang fajar. Nagjaka, sino ay runday sa pagjakahan? Ang pain Sulaiman ang udhur, makbul. Innahu bata yusalli fil layl. Sindom kiman siyang nagtahajjud, nagqiyamul layl. Faghalabathu aynah, sambil pagdatong sin waktu fajar, naraog na siya sin karo, wala niya nakiatunay. Hangkan na wala mo siya kita, ya Amiral Mu'minin ha masjid. Isma, dumukan niyo ang unin aki sin Amiral Mu'minin. Qala radiyallahu anhu, qal, lian ashhada salat al-fajri fi jama'ah أحب من أن أقوم الليل كله. إن سبن سن أمير المؤمنين لأن أشهد صلاة الفجر إن حماضر سمن بعيا فجر برجماعها مسجد إبن سن إمام لبي مريو لو سن عمر لبي مريو دين سن سمن بعيا أمسن كوين دون كتان pagtahajjuran labing dayaw sinamuhin umatay na po sumambahayang fajar. Nangkan na. Nang kumaway at timindog magtahadjud. Mayroon sa niya, hinang marayaw. Kalabyan na ko lang. Sa tanto hari malipas kayo min fajar. Tanto hari malipas kayo min fajar. Nabang mo pamatanto, in pagtahadjud mo yan. Malawa nin fajar. Di na ko makasambayang fajar. Barjama'a masjid na ayaw. Tugaw pagbati ikaw sin waktu fajar labin halka sinamuin pagsambahayang mo jama'a hawak to sin fajar amay tinhikar wa karayawan niya inhikatu fawaid sin salatul fajar isyusin mabayat mamassa sinamuin kalabyan sin salatul fajar bar jama'a aun kitab sin imam Naim al-Araqsusi Dimashq. Imam Naim al-Araqsusi, ingan sing kitab niya, kalau kawakan ng mga internet, ingan sing kitab niya Al-Fawaidul Ashar li fadli salatil fajr. Al-Fawaidul Ashar li fadli salatil ashar. Hangpu kapaiddahan sin sambahayang fajar haamuin pagsambahayang barjamaah masjid. Kan Imam Naim al-Araqsusi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Ini katupa idamakat. In pagsambahyang fajar barjamaah, bangkaw istiqamah lang sa jamaatul tabligh. Hapag sambahyang fajar ya ammalan jamaah. Di ikaw tud magpaalal haamuin dahil hapag takbiratul ihram. Imano siya mabawag buga sambahyang fajar barjamaah hadlaw qiyamah dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna sahaya dihilan ko palitaan masawa ang hadlaw qiyamah maghajat kita niyo palitaan masawa natimbay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam indain hatampat sin pagtimbangan sin amal ibadat na to iwan sin taytayang sirat al-mustaqim tampat malindong babakan lando inlindong hatampat yan nabang wayroon palitaan mo wayroon sahaya mo wayroon ilaw mo tanto tuod makalinas ka nawal iyadu billah bangkaw nakalinas nakalinas ka papinar ka jahannam iyadu billah hangkan na maghajat kita niyo ilaw palitaan sahay hadlaw qiyamah hagbuok daing ha mga asbab
dihilan kau sin Allah Ta'ala sahaya adlaw qiyamah. Iban papagsahayahon na sa limpamayhuan mo hindi na sa dunya, impagsambahyang mo fajar barjamaah bang mo yan yambalan. Dungukon na ito yung hadith. Mayroon sa butol na taong bukon hadith yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواية الإمام الترمذي دين كان أبي أمامة أقول لك يا ربان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين. Papagkug ko ya ganiyo na sabda sin Rasulullah. Hisiyo ya Rasulullah, al-masya'in amuin madaran magpanaw hakalinduman. Ay bimaanin magsasambahyang fajar ha masjid. Manaw humwa ding haray. Malindumpain hula, kupain hula, tigidlumpa. Aun waktu daot ulan. Manawra siya pa masjid. Karena mangitanam niya ang siya makapagfajar ha masjid. Aun waktu manaytay pahataytayan makabuka tanghulon si maero hakitungandaan wayron dakan niya sa mabilyalag ko niya halong simpangatayan niya min kalagbihan maka niya rin doon ha masjid waktu sa sumambayang fajar inmanu siya bihain niya min imaamal sim bihain ni bashir papagkug kuya kalong si Rasulullah maita unin good news sirihil kaniya unin papaingatan kaniya si Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nurit tam dihilan siya sin Allah Ta'ala sahaya sampurna yawmal qiyamah hadlaw qiyamah. Allahu Akbar. Ada po ng mga munafiq in kafir wayroon sahaya nila hadlaw qiyamah manaw hakalinduman in munafiq ubos amu in lawta sumawa kanila indan pinapanawon nila hadlaw akhirat pag-muslimin dum naisab biya sila sa panton amu in buta di na kaingatan bang harap na pakain iban uno na yung tudjuhon ala po ng mga bariman wayroon kakawahan nila hadlaw akhirat wayroon amu in law takabukaan nila karna iban sahaya nila sampur na hadlaw akhirat. Subhanallah. Dahil mga kalagbian sin sambahyang fajar ikaw pa in pagsambahyang fajar barjamaah masjid sipat sin mga bariman sampurna hati niya in taon magsasambahyang fajar barjamaah masjid in taoyan kalilimiran sipat sin munafiqin hati niya ang sipat niya munafiq bangin tao yan di magguwa fajar pa masjid aun sifat niya kamunafiqan nampay mga munafiqin iyadan billah imbay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqin fi darkil asfali minan nar sabunnal to din mga munafiqin fi darkil asfal dahil dito sila habibian sinapinar ka jahannam maghula nabangkaw mamaya malappas ka ring hasakit kamunafiqan iban malappas ka ring hasipat akhlaq sin mga munafiq istiqama ka fajar barjamaah istiqama ka in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith in hadith riwayat sin Imam al-Bukhari قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل على المنافقين
من صلاة الفجر والعشاء ليس شيء أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما أي من خير لأتوهما ولو حبوا. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa shay, wayroon na sa bugat-bugat, hinang atawakan sambahayang mga munafiqin, bang bukon harwa waktu niya mo na yung sambahayang isya, ibansin sambahayang fajr. Amo na iniinsukang si mga munafiqin. May dato. Sa kaping mga munafiqin, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakauna yung kabiyaksahan sin manusya. Bang waktu na fajar, puas nila magsambahayang fajar, makapamahon-pahon na sila. Inkatan sing kausuran, hawa simbay, wayro makapinhalaw. To hawa simbay, maguno, maglawag kabuyanan. Yaon na yung mag-uma, yaon na yung magbadya, yaon na yung mag-aro, yaon na inamoy palawod na, bihantin tabiat siya na kaon. Wayro makapinhabay. Kung miyasin bihaw ng kausuran, bang adlaw tuog sa jahabay, bang do man pamanasaban, subhanallah. Na, in kausuran na kaunan, wasin fajar hakwa, maglan kabuyanan, maghinang, kataan. Imbabay habay, maghinang isab, maglano, magkhidma, magkataan, bihatin amuin lang ta, tabiat sila kaunan. Sakali, magbing pabaying kausuran, pagtaklog makaliblaw si mas-mas. Magbing na pabay. In mga bariman na kauna, pagbing nila pabay, na nga paghinangan, ang pamalaol. Kahatihan natin mag-uma, yung magbadya, malaol. Pagbing nila pabay, in bariman sumambahayang maghrib, barjamaah masjid. Puas nila sumambahayang maghrib, di pa sila matug, sandalan nila yung karo. Sanyad to, diin na yung karo, di na hikasipat yung karo, sandalan nila sa mayta, aun pa waktu isya. Hanggang na magkasagot ang mga hadith, pagkarungugan in mga sahaba, magpakatug, pagkarungugan in hakok nila ha masjid, ha pagtaaran sa sambayang isya. Habi sila mamaya, malipas kanila yung sambayang isya. Na yung paraiman, juma kami sambayang din karo. Antay mga munafiqin, hazaman sin Rasulullah, amuin impiana lahil miya makadha Rasul arapunin halaw sim pangatayan kimukufor pagkabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawa makad sumambahayang maghrib, pag-umusyad to sumambahayang maghrib, iminot na matilok, hambuok pahambuk madto na pabay, matug na rin na sumambahayang sinisya, karna im mga munafiqin mahalga kanilang pagtug dahil sim pagsambahayang. Mahal ka kanila yung pagtuog dahil sinamuin pagsambahayan. Ang kanda, amunad yung bugat-bugat sambahayan kanila yung salatul isya. Inhikar wa salatul fajr. Sambahayang fajr. Damit ka ng sambahayang fajr. Pukawon ka yung natutug, maraming katug. In mga munafiq, sipat si mga munafiq, yanto nila nariurog, as-salatu khayrum minan nawm. In pagsambahayang labirin sin pagtug. Labi marayaw in pagsambahayang dahil sin pagtug. In munafiq, yan pa na magtarog sin as-salatu khayrum minan nawm. Yan pa na magpatanam. Yan pa na kumamagbungkos. Sinamoy manta niya. Gamman. Bangin cellphone niya kumatingog. Baw-baw mag-alan. Bawa mag-alan. Ini ito mga strategy sa tactics at sinamoy hinang. Sali na magpati. Pagdungog na sin cellphone niya yun, magtuwi-tuwi, di pa makaiyan, di pa makaalam, ito niya na piupo. Bunal na akong baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manus siya, di naman timindog, diurungog niya limbang sin fajar, amunad din manus siya, nalapat na intayngan niya, sabab sin ihian sin syaitan. Yaon siya iihian sin syaitan.
Ang kanda nalapat na yung tayo niya, hey na makaro. Na yung sipat bihad, amo na yung mga munafiqin. Ang paimbariman, timatakan. Biasya sinamoy, kikikilaw simbasa, excited sumambahayang fajar. Sab kaingatan niya, paruntungan na isap. Kaingatan niya, pamarihala na isap. Kaingatan niya, sulka na isap niya, unang kanda. Amo hindi pakabangan hat magbihad, bihanon sin magbabang, inmaik, magtuloy na siya tumulang kahad, karna, impangatod niya sin niya un paruntungan. Allahu Akbar. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahitaan niya kita niya, dua waktu ini. Amo na inin mabugat tod, has amo inha mga munafiq. Laysa shay'un athqala 'ala al-munafiqin min salati al-fajr wal-'isha. Walau ya'lamuna ma fihima, la atawhuma walau habwa. Yung mga munafiq sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun, bang nila sadya kaingatan aun karayawan, maka nila sambayang fajar, na mga kapabaitaan, isyusin sumambahayang fajar, dihilan siyang kakarot bukas. Na yung munafiq, mangkabaitaan siyang beto, mga kiyapusa na Facebook, isyusin makafajar, panagnan hang puadlom ang pu makauna sumud palom si masjid aun hang kakarot bukas nila. Tahan tutuod lisang hambuk pasindom naglalain na yung tao masjid. Maglain na yung tao. Sablaw ng kakarot bukas. Haulong kauluma. Haulong niya kahawa magkatarin nito sukan. Lumain ni manu siya subhanallah. Ang kanda lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-munafiqu ma fi salati al-fajr, bang sadya kaingatan si mga munafiq aun karayawan pagbahagian hasambahayang fajar, la atawhuma walau habwa, tanto maun yan pamasjid misan siya magamuin lang ta, magpananap na pamasjid maunda bang ang kaingatan niya pagbahagian ta. Sipat si mga munafiqin. Ang pain mga bariman, sibuk din in bulan Ramadan, bukun bulan Ramadan, iaamalan bilang fajar berjamaah. Sambil syubpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadith. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura al-muadhdhin fayuqim, thumma amura rajulan ya'ummu an-nas. Nakaangan-angan ako, nakahuna-huna ako nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, papabangan ko ng bukadlaw, nakahuna-huna ako, hinangon ko ini sa wala niya nahinang. Papabangan ko na si waktu fajar, ang pakupakamatan, pag-umusaon da akon kumano siya mag-imam, di ako makat. Thumma akhruj, gumawa ako rin sa masjid. Thumma akhudhu syu'alan minan nar, kuma ako magtubi ang mga kayo. Kulilingon ko in kauman, kitaon ko sabda sin Rasulullah, isiw naman in amuin mga kausugan, wala pagimuwa sumambahayang fajar pa masjid, yadto pa natutog habay nila, nakahuna-huna ako dapukan ko yung bahay nila. Sa wala na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bang mo anuhan marayaw, ipapasunog. Amon niya ito na nagsasambahayang fajar, hamasjid, imbay niya masuk, sari na lang tayo malayo din niya karungan imbang ang udhur. Sa amoy niya, na nagdara ko siman si masjid. Amoy ma, tutikang da, inlayo simbay niya pa masjid. Sa kaliyad ito na tutug, nagsasambahayang fajar na barjamaah masjid. Nakahuna-huna ako, dapukan ko imbay niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabmayta, sabab munafiqin halaw. Nahangkan na bang kita mabaya? Masampur na kita rin sifat si mga munafiqin. Alayka bi salati al-fajr fi jama'ah, bugbukin sambahayang fajar bar jama'ah, sabab wayroon manusya magsasambahayang fajar bar jama'ah istiqamah bang bukum bar iman. Rasulullah si maksi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yashhaduhuma munafiq, wayroon manusya muslim amo in iaamalan niya in isya bar jamaah iban sin fajar bar jamaah bang bukun purna bar imanin manusya. Bila faid na natin, kaupat na faid dahi kalimah
Kalau ako tandasin waktu natin, insyaAllah ta'ala. Inkalabyan sin pagsambahyang fajar. Imbun na nali ko sa'yo ni hiruwain hikalimay ni. Kasari na hiruwa ko na. Hiruwa ko na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumalok ini papaghaji, papag-umrah. Arakalong singkaywanan sa wala na siya pagsasayik may tanan paghaji ng tagtapik. Yan lang, buko nito, may parasong patay. Kaingatan mo yan, kautay manghud ko para iman. Kakausan mo maghaji, mag-umrah, adlaw-adlaw. Kakausan mo maghaji, mag-umrah, adlaw-adlaw. Ay, marakalong ho yan. Kung dapat, yan mo niyan, tawid-tawid, magkuliling kita rin. Bukod. Yan ikaw, hahulaan mo. Yan ikaw, halungan mo, suterbin. Bangkaw hasalro, kaya salro, kaya makapaghaji ikaw rin doon. Way pagbayad si Allahu Akbar. Way pagbayad si ng paghaji, biya, unduang gatos, kauhaan, bang way unduang gatos, kauhaan mo, hali-hali kau habay. Inhunit si maghaji, mga jamaah, barhormat. Duwaing pain, sangsa mo, muntas kau laud, sumakat kau kapal lupad, binhibin mo in ahli mo, ipagtawakkal mo pa Allah Ta'ala, alta magbulasag kau, subhanallah, masipit. Kakausan mo maghaji adlaw-adlaw. Bukun sadya hamulan dhul qa'da dhul hijjah, sa tiap-tiap waktu makapaghaji kau biidnillahi ta'ala. Yari ko haulan. Kalau muka tuan kundakan dia mga pikim mga bisyarayan bukod. Imbis syarayan ni baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabakan min hadith ni Hajami' at-Tirmidhi. Hajami' at-Tirmidhi radhiyallahu anhu. Biisnad hasan wa isnad biisnad hasan mara yawi sanadnya. Ang kau mo maghaji ban mag-umrah adlaw-adlaw amma linhinami. أيوة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام فركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة الله أكبر. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء hisiusin sumambahayang fajar غداء fajar hisiusin sumambahayang fajar berjamaah masjid bang babay-habay niya, pagdungog niya simbang, sumunat siya amuin 2 rakaat qabliyatan, mag-usat to sumambayang siya mabistanad to barjamaah. Meron siya sila masjid. Sumambayang siya fajar barjamaah masjid. Bawas niya ng baris salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wala siya magtuy na tilog mini. Kung biyasin paghinangon sing kaywanan bihaon, wala pa na ubusin ni imam sumalampalaw yun, ito na hawa si masjid insapat was niya mo insimalam qa'ada yadhkurullah limingkod pa siya rin doon thimikir pa Allah Ta'ala amoy nin subay hinangon simbar iman subay aun wirid niya adlaw-adlaw so aun wirid mo so mo rin pag tinggalan nin wirid mo ayaw kung makadhamano siya mong puas naman sumambayang magtuy matilop madhab si mga tauliswan sa halimbihan niya. Zikir kau pa Allah Ta'ala. Kaya nga tamuin ka rin siya pag-zikir. Inamin mamong sadya kau puasin fajar makahangku la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Bang mughiyana pan yuhi wa yumit wa isa'li wa huwa ala kulli shayin qadir. Hangpu adlaw unin baita sin Rasulullah. كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه الله 10 درجات وكان يومه في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان. Isyusin makamal hayni puasin fajar. Puas niya nagsambah yang fajar. Namung siya sinyaun. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd.
wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa thanin rijlay. Wala niya pakipapindahan inamoy hantang sim paglingkod niya, wala pa siya nakamis sa uno-uno na amunaon magtuy. Naam, hipapasulat magtuy sin Allah Ta'ala hangpo karayawan hiparhilkan niya, papakpakan hangpo kangian, wa rafa'a Allah bihi daraja biha 10 darajat, hipaangkat in darajat ni hangpo darajat halom sin sulga, in tiap-tiap darajat in hambuk darajat pahikarwa biya sin ablang sin 7 lapis lang itiwan sin buo. Allahu Akbar. Wa kana yawma in adlaw mo yan amoy nakaamal ka sin la ilaha illallah puwas sin fajar, anta fi hirz halom kau pamarihala sin Allah Ta'ala ring hakatan kamumulahan. Allahu Akbar. Mangdul-dul na inamuin pagparihala kay mo sin Allah Ta'ala. Yaong pa ko nakasambayang fajar halom sin masjid barjamaah nakaamal pa kauhayni tingga dawa mangaon makapuhinga kay mo bang bukul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ka kung mabuha, yakin, tawakkal, mangmanhihinang min kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wa kana yawmahu fi hirzin min kulli makruh wa hirzin min asyaitan. Iban haadlaw yan nakaamal kau hayan halom kau pamarihala daing hakun taramu amad amunay syaitan. Makasukkan mo syaitan. Di mayroon danya. Diyan malaman niyo. Ang kanda mga jamaah ayaw mag-us-us. Amal na ikaw. Isan sadya namin pagtasbiho, subhanallah, makatlo ang tagto. Alhamdulillah, makatlo ang tagto. Allahu Akbar, makatlo ang tagto. Jukupon mo sin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumituhu ala kulli shay'in qadir. Kaya ito mo bang uning karayawan niya? Imbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isyusin makapamunghayan, ghufirat dhunubuh walau kanat mithla zabadil bahr. Ampunun sin Allah Ta'ala pardusahan niya misan nabiya sin bukal dakating taon. Amalan, subhanallah. Naman ko sumambayang fajar, pag-uwos mo ito ng baris salam, nagzikir pa ko. Nagzikir ko, nagbasa ko Quran, uno-uno na. Sambil gimuha ng mataswa, mustak ng mataswa. Pagkita niya sinamuin, mataas-taas na yung suga, amuin ganta manjari na siya sumambahayang pagtagon sin kaiwanan salatul ishraq. Salatul ishraq iman sin salatul duha law sin mga ulama o syafi ang buhok na. In arjah aqwalin salatul duha iman sin salatul ishraq ang buhok na. Pagkita niya bi'mad tumanjari na sumambahayang salatul ishraq at tawakan salatul duha malisag 5 kaiman jari na pamalisag unom timindog na siya magtuya masjid. Ampas siya himuog takbiratul ihram, simambahayang 2 rakaat, simambahayang 2 rakaat, pagubos niya simambahayang 2 rakaat, ampas siya himuha dahing ha masjid, piyabay atawakan ng lawag na kabuyanan, intao yadto, amun simambahayang fajar barjama'a, dhimikir pa simambahayang paduha, kanat lahu kaajri hajja, inlaggo sing karayawat na dawhat niya, biyadda siya sin nakapag-hajji, iban sin nakapag-umrah, tammatin tammah, jukup unin makna niya ay bimakna imano siya among gimasto naghadji dahil di hahulata nagbulaksag sinsin nagbihin sin ahli uno-unin maranya karayawan dahil hapaghadjian niya maranya pahula magbihin bihad turay sa bilaggo sin karayawan na hasil mo pagwa mo rin masjid. Lang mo ya sheikh uno lang mo yung karayawan sin paghadj dungon na to. Dungon natin hadith. Sabutan ta kamuhang buk hadith. Kaya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim din kan Abdullah ibn Mas'ud. Kalabyan sin paghaj. Ba't mo kaingatan bang unin laggo sin hinang pagwa mo rin masjid sin Fajr. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubih kayawma waladathu ummuh. Hisyusin maghajji lillah karena sin Allah Ta'ala. Tulus ikhlas karena sin Allah Ta'ala bukan karena sin manusia bukan pagpamantog pagpamansag katawakan uno-uno na karena sin Allah Ta'ala paghadji niya walam yarfuth dahil dito siya paghadji lam yarfuth wala siya nagbisara amuin sa tulaat wala naghimumungan lang talukat laming dahil dito naglabiak na kuman naglaka-laka nagkatan walam yafsuk wala siya naghinang kakahinang sin fasik sa nagpabuntol siya nagamal sa jaran dito raja'a min dhunubih magbihin siya pahula niya kayawma in arjah kayawma naam atawakan kayawmih manjari raisa
kayawma waladathu ummo, magbiing siya pahula niya, biya siya sinyam pabiyugsak pasikan, wayroon do sa rusan niya. Pasando nga adlaw-adlaw ko maghukas na yung hapardusahan kata. Hawak to fajr. Ya salam. Allahu Akbar. Natimindog nin. Hambok tayo mangudyaw. Kataman ko hambok. Hadith. Inapusan, ikapila na ikaunong na. Isalitan nyo na maubos ka tayo ng po. Ikauno. Hati ko mamarahin na insabbuton ko hikauno mini makapatulahan ka to tayo sa sambahayang fajr. Kumusog kita ni. Kaunahan natin masjid na to. Hipuon na to si sambahayang fajr. Marjamaa. Ayaw sadya ko magsambahayang habay. Tindog ka. Lang umalayo ako. Mayroon na saan. Ibang mukha kausan yanin mo. Ito masapat pa rin singkilat mahatangkas. Kato ko pa masjid. Unin hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواية الإمام البخاري ورنكن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر إن دعا ركعة سنة قبلية سن فجر أمين قبلية سجة ونسانا من بang magbang na magsunnat pa kita 2 rakaat pagtahon qabliyatan in sunnat mo qabliyatan sin fajr ilago sin karaywan sin sunnat sajja mo kun pen fardu khayrun min ad-dunya wa ma fiha lagi rin sin dunya iban sin dunya namo biali ko tod mapasando labi rin sin dunya bet di niya to pasukon ko kay may mana nakat to ko pakisisi nakat to adlaw-adlaw masya Allah perfect in attendance KCC yaon mo kikita yung kata na asa-asahan dunya sumakat kumadto akita mo yung biya mga mag-ilaw mag-alimba naghalaw makaimog-imog magtuko pa mga Manila subhanallah magtuko pa malayo-layo kita mo yung mga bangunan dakula imano siya umangandangan maimong kumakita mga astana dakula san sa di subhanallah makita ko yung mga nagsasakatan sa sakatan malingkat may hugim mano siya kaya ngatan mo yung dunya katan na lungunon ng katan halom niya in case siya akan din mga lain niya katan halom dakangan niya katan in 2 rakaat muqabliyatan labiring sinyaon hangkan na bangsa kakausan wayroon udhur ayaw ko tud magfajar bang kori makasambayang 2 rakaat qabliyatan ayaw ko tud magfajar bang kori makasambayang 2 rakaat qabliyatan sabab diungog mo nin hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam hayndoon rakaat al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha murah-murahan mga jamaah barhurmat bang man imbulan Ramadan papagbarakatun kahto tayo sin Allah Ta'ala mapinda na to in lako tabiat bukun marayaw mo na pagpahil-pahil sin sambahayang fajar iban bang man kita niyo anugharan sin Allah Ta'ala tawfiq ikatindog na to in waktu ini masjid bar jamaah nabiluwa na mga kausukan insyaallah subhanahu wa ta'ala mahuli khataman ko in muhadara aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sakto lang. Doaan ka pa. Pangusahan ng bang. Doaan ka namin. Hello. Alhamdulillah tunatur nabi mo in nasihat sa lingkat-lingkat yukbal kato tanyo simboro na to mulya alasahan yatan al-ustaz Yahid Abdurrauf Imam Mad sin pangakcit niya awa hula
سوريا دمشق سوريا بكلية الإسلامية بكلية التخصص الإسلامية فرع الأزهر. Selingkat-lingkat nasihat Iqbal Kaduk Tanyo, insyaallah murah-murahan nasihatnya itu membarakatkannya, membarakatun sila Allah subhanahu wa ta'ala kannya dan ahli familinya. Kaya nasing kita nyo kata nagdurungog mahuli tawagon ko tumambol pagkabiaksahan si program na to adlaw ini mayroon na luhain guru amir sing kita nyo kalasahan amin di maglahas stilyang. Assalamualaikum Ariasya. Bagus untuk nama Pak. Sabar kamu. Ingin belajar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya bismillah kalmi. La ilaha illallah. Jatuh. Simulasi saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salam ini la haula wala quwwata illa billah. Hayya al-salam ini la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar simulasi. Allahu akbar. La ilaha illallah simulasi. Maka itu dua limanya. Ini doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atau urun na pangindoa at isukat sabab de kasing rasul mustajab in pangindoa haocin doa ajan atin haocin bang ibasin kama mustajab in pangindoa at kamu bilang maglib mo kita raya o mula ko na yung doaan insyaallah mangindoa kita ni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم سر الدنيا وسر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وطيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kabataan,
o kiano harakado teknologi sa Allah subhanahu wa ta'ala pagbagian tadi na hindi saja kamu habok sama pasok ba ibang malunok kita bihan may pagkaway pagino kaya na kaumilit duwali nyo lang marara magusto pinambuo sa natuntuman nyo nalas niya problema nyo bukas sa dahil yun ha yun na kung na mag-seminar, minsan din naman, sa wabit na bukas tayo. Ano, pero tulungan ka sa Allah. Kita yung kataan. Tayo mga kita yung. Masya Allah. Bahit-bahit.